Pozdrav svima i evo nas kod odabranih priča sa Zagorom u glavnoj ulozi broj 61 u izdanju Veselog četvrtka. Vidimo naslovnu stranu, epizoda Tajna ostrva. Nije tajna ostrva, nego da akcentujemo pravilo tajna ostrva, znači tajna jednog ostrva. Sama naslovna strana vam pokazuje čemu će se raditi. Ponovo Zagor plovi morima, brodolom, more, okeani, ono što je u ovim novim epizodama Zagora bilo često ili je često ili će toga biti još, što ne znamo. Uglavnom Zagor kao iskusni moreplovac koji je proputovao čitavu zemaljsku kuglu, ponovo je ovdje na brodu, tako da kome se to dopada, kome ne, vidjet će. Ostalom, ja više volim kad je Zagor na kopnu, malo više sa svojim Indijancima, ali dobro, šta je to? Pregledamo ovaj strip. Tekst Moreno Buratini, crtež Alessandro Chiarola i naslovna strana, mogli ste prepoznate, Gallieno Ferri. Epizoda, kao što sam rekao, može se sastojati iz neke 3-4 stvari koje mogu okarakterisati. Kao što sam rekao, brodolom, zavera i na neki način osveta. Vidjet ćete zbog čega je to tako. Odjednom se epizoda kreće direktno, što se kaže, pravo u glavu. Zatičemo Čika i Zagora u jednom nesvakidašnjem i nezavidnom položaju. Vidimo da su preživjeli neki brodolom, Zagor je tu isto u nezavidnom položaju, Čiko ga oslobađa i vidimo da su u nekom brodu koji se nasukao neke veoma čudno na neke visoke stene i to je ono što nam prvo zapada u oko. Oni se tu oslobađaju ovih stega, vide da je brod doživeo brodolom, mi ne znamo ni šta ni kako odjednom. Vidimo da na brodu još ima ljudi koji vape za pomoći. Po ovome zaključujemo da su to neki zatvorenici, zarobljenici. Zagor pronalazi adekvatno alate i oruđa da ih oslobodi, oslobađa ih. Dolazi do tu malo kraćeg sukoba između Zagora i jednog od ovih glavnih zatvorenika ili zarobljenika. Konstatuju da su tu na brodu ostali, konstatuju da je brod preživeo brodolom i ostaje im jedino da sarađuju i da se spasu i da spasu ono što još mogu spasti sa ovog broda. Odlučuju da svoje razmirice ostave za kasnije i da se zajednički dogovore i da dođu do obližnjeg ostrva ili kopna. Zagor naravno tu organizuje ekipu, imaju jedan čamac koji su bacili, ali od čamca je bila slaba vajda, pa onda skaču u more i tako dalje. To su te neke formalnosti, što kažem, u stripu ima dosta akcije, sve pljušti od vode, od mora i tako dalje, tako da u nekim trenucima možete se i vi osvežiti ovo toplo vrijeme ako se dovoljno skoncentrišete i prebacite u ovo što oni doživljavaju tamo. Naravno, ima tu i sukob sa Ajkulom i oni su uspjeli da siđu s broda i da se dočepaju ovog čamca i veslaju ka obližnjem ostrvu. Iskrcavaju se Zagor i zatvorenici koje je on oslobodio, jer je očigledno taj brod prevozio neke zarobljenike, zatvorenike do nekih zatvora. Prave predah i sad tu počinju ti flashbackovi ili priče šta je se događalo i kako su oni došli u ovu situaciju. Prvu priču kao priča Čiko, jer se sjeća da su oni bili u Baltimoru u luci. Naravno, Čiko je pokušavao da dođe na sebi svojstven način do hrane, upao u svoje standardne nevolje i zajebancije na osnovu svog prepoznavanja vrhunskog šta koji kuvar kuva i od čega se potencijalna hrana ili
jelo sastoji samo na osnovu njuha. Naravno, upao je tu jednu nevolju, Zagor ga kao i uvijek standardno izvlači iz nevolje tako što dolazi u sukob sa ovim vlasnikom kafane jer mu ovaj napravio problem, u to ne ulazimo detaljno. I oni planiraju da se vrate kući, međutim put ih navodi tu pored jednog broda i privlači im pažnju jer lokalno stanovništvo je se okupilo tu i skandira protiv jedne osobe koju sprovode na brod među ostalim zatvorenicima. Radi se o senatoru Nolanu koga sprovode u zatvor negdje i on putuje ovim brodom zajedno sa drugim zatvorenicima, a senator Nolan je kao bio neka krupna zverka koja je proneverio određena sredstva, političar i eto kao i uvijek i još u 19. veku američka demokratija je uspjela da reaguje i sasjekli su čoveka zbog korupcije i drugih stvari, lokalno stanovništvo ga ispraća na brod sa raznim pogrdama i tako dalje, u smislu lopovčino i dele mu druge neke epitete. Ali pošto su Zagor i Čiko rešili negdje da predahnu i da nešto klopaju, Zagoru skreće pažnju jedna silueta na krovu koja trči po krovovima, juri drugog jednog čoveka sa nožem. Naravno, Zagor ne bi bio Zagor kad se ne bi umešao da vidi o čemu se tu radi i zatiče čoveka koga ovaj maltene samo što nije sredio, u stvari ga jeste sredio. Reaguje, dolazi do ovog čoveka koji je povređen, vidi da je on gotov na samrti, ali mu otkriva jednu bitnu tajnu, da postoji plan da se oslobodi senator Nolan koga smo malo prepomenuli. Naravno, to je Zagoru dovoljan znak, ovaj lik koji ga je ubio beži i uspeva da mu pobegne čak i preko Čika koji je dole stajao i čekao na dnu ovih zgrada, uspjeva da pobegne, ali Zagor se daje za njim u potragu i oni trče zajedno ulicama. Znamo da je Zagor od ovog čoveka koji je već stradao dobio informacije da se na brodu sprema tajno oslobađanje senatora Nolana i Zagor kao savjesni građanin uspeva da se dokopa broda i da nadležnima, želeći da nadležnima kaže o čemu se radi, da se sprema zavera i oslobođenje. Naravno, pravo što pogađa jeste da pogađa na pogrešnog čoveka kome to saopštava, na izvesnog drugog oficira Holanda, kao što sam ja video, njemu to saopštava. Naravno, Holand je taj lik koji jeste u zaveri i taman mu je ta informacija legla ko kec na 10 da eliminiše Zagora i Čika Zagora tako što ga ovdje onesvešćuje i Čika isto sa vrata, čim su ušli da mu saopšte to vest. To je ta informacija kojih se Čiko seća i dok oni tu logoruju na ovom ostrvu čuju neke čudne zvuke, čudne neke signale i to je malo skreće pažnju da vidi o čemu se radi. Zagor kreće da ispita o svom manijeru ostrvo ko se gde nalazi i tu dolazi do ljudi koji su već se bili iskrcali u onoj prvoj prethodnoj turi kad su pobegli, oni koji su pobegli sa ovog broda, koji su uspjeli da se spasu pre Zagora koji je bio tu ostao i ovih zatvorenika. Sad oni pričaju svoju priču, kako su se iskrcali, da su došli na ostrvo i da su krenuli su sa ovim ljudima sada da traže tu šta se radi na ostrvu, koji su to čudni zvuci, nailaze na tu ubijene njihove saputnike, čak nailaze na jednu veliku jamu gdje se nalaze sve ljudske kosti, što uopšte im nije bilo prijatno i skontali su da se na ostrvu nešto čudno događa i sa ovim zvukom misle da je to možda neka velika životinja ili nešto što postoji na ovom ostrvu jer su vidjeli neki veliki zub koji je bio tamo izvaljen ili ispao u tom smislu. Međutim, kao što rekoh, priča se sastoji od tih čestih vraćanja u prošlost
ne u daleku prošlost, nego ovdje u prošlost u smislu šta se događalo sve na ovom brodu dok nije počeo brodolom. Zagor i Čiko su posle ove Holandove intervencije bili smješteni dole u potpalublju, maltene kao miševi ostavljeni da pocrkaju dole, ali su uspjeli nekako da izvedu akciju i da pokušaju da izađu. Za to vrijeme je Holand spremao senatora Nolana da pobegne sa pomoćnim čamcem, da ga je čekao neki drugi brod koji je pratio i da ga prebace što dalje, to jest da ga spasu. Izbio je požar na samom brodu, došlo je do haosa. Zagor je i dalje bio dole sa Čikom u potpalublju sa ostalim zatvorenicima. On je reagovao i vikao i pokušavao da pojasni o čemu se radi i došao je do toga da je uspeo da da informacije o čemu se radi poručniku Foxu, koji je također bio na brodu i koji mu je pojasnio da je spremljena zavera kako da se spase senator Nolan. Naravno, prvo su to prihvatili sa rezervisanjem, ali onda su shvatili da je Zagor bio u pravu i uspjeli su da ga sačekaju. Međutim, opet nisu htjeli da ih puste, nego su ostali tu zaključani u jednom delu, u jednoj sobi u potpalublju i od strane poručnika Foxa. Za to vrijeme, na ostrvu dolazi ponovo do susreta Foxa i Zagora. Dobija prvu pesnicu, on kaže da je to zaslužio, to je zbog toga jer kad je nastupio brodolom, vidjet ćete sada, Fox uopšte nije reagovao i nije pustio Zagora i Čika gore da se mogu da se spašavaju, nego su mogli da pogube glave i da se potope dole u potpalublju. Ovaj deo je znači odlično i nacrtan i odrađen jer stvarno prenosi tu atmosferu brodoloma, pokušaja spašavanja. Ono što ste možda i viđali u dosta stripova, ti brodolomi su često opisivani, tako da je ovdje još jedan taj u nizu, ali eto da kažemo ponovo se preživljavaju te neke slike, spuštanje jedara, izdaja i tako dalje, ko će se spašava, ko će u čamac, ko neće, kapetan ostaje posljednji i tako dalje, da vas ne gajim tom pričom. Zagor ovdje pokušava da se spase odozdo iz potpalublja, iako su dole bili zarobljeni, isto tako ostaju u obavezi da spasu i ove zatvorenike koji su tu bili i u neko doba uspeva Zagor na neki način da probije odozdo izlaz i da izađe na površinu, kao što smo vidjeli u prethodnom delu kako je to bilo. Brod je išao, ono što sam napomenuo, brod je izgubio, nije mogao više da kormilari, pukli su ovi konopci koji služe za upravljanje i tako dalje, dakle opšti haos je bio. Ponovo se vraćamo na ovo ostrvo gdje Zagor kreće ponovu potragu za ostrvom jer je poručnik Fox i ostala ekipa otišla da ispitaju ostrvo s ovim drugim ljudima koji su bili sumnjajući nove životinje, ubice i tako dalje, da nešto tu postoji. On je krenuo tu da prati i tu nailazi na jedno zagonetno biće koje ga napada sa jednom karakterističnom i drugačijom, kako bi ga nazvali, oružjem ili sekiricom. Dolazi do sukoba, vidimo da je to kao neki divljak, kako ga čak i Zagor oslobljava. Dolazi tu do kraćeg sukoba između njih i Zagor uspije da mu uzme ovo oružje. On zaključuje da se na ovom oružju nalaze ovi čudni šiljci koji podsjećaju na onaj zub koji je malo pre pronađen. Naravno, s ovim čudnim zvukovima oni se sporazumevaju. On zaključuje da je tu više ljudi, da je to jedno pleme koje funkcioniše na taj način, pleme crnih ljudi. Zagor dolazi do njihovog ovdje logora i zaključuje da je to, ponovo dobija potvrdu da se radi o plemenu i da su tu zarobljeni ovi vojnici i i poručnik Fox i ostali, da su zarobljeni u ovom dijelu i da oni tu vrše jedan opšti masakr nad njima,
da ih ubijaju ovi pripadnici ovog plemena i tako dalje. Otkrivaju čak iz Zagora i sa ovim čudnim sistemom, nije čudnim sistemom, nego kako se zovu ove, nisu praćke, nego ovim sistemom oružja sa kamenom uspevaju da ga onesveste i čak i njega smještaju kao zarobljenika u ove vigmame ili ove kućice gdje on pronalazi da su smješteni ovi zatvorenici koji su bili i čak i poručnik Fox i vojnici. Chico je ostao tamo sa ovim ostalim delom sa civilima. Po toj priči oni bi trebalo da se ukrcaju i da pokušaju da pozovu ovaj drugi brod koji je ostao gdje je senator Nolan trebalo da pobegne sa njim. Taj brod je ostao tu da kruži oko ostrva jer nisu svi se iskrcali i tako da nisu svi stradali. Oni treba da im skrenu pažnju da ima još živih ljudi na ostrvu koji će pokušati njihovo spasavanje. I onda dolazi do jedne zanimljive stvari. Zagor, jedan njegov već sada prijatelj, zatvorenik koji je najsposobniji od ovih zarobljenika bio, izvode jedan odličan ali fizički nemoguć sistem izlaska iz vigvama. Kao što vidite ovdje, Zagor se penje sa vezanim rukama, a hoće da ga odbaci gore i da on se izbaci kroz otvor na ovom šatoru i on to zaista uspeva. Na koji način i kako, eto, ali to je naš Zagor i on to uspeva. Kao što vidite, on ispada tu i čak sa vezanim rukama na leđima, skačući sa ovog šatora, uspeva da eliminiše ovu dvojicu čuvara šatora, što je stvarno za svaku pohvalu i za svaka mu čast, što bi se reklo, kako je na taj način uspio da uradi. Naravno, oslobađa se sa ovim i kreće da oslobađa celu ekipu sa ostrva, to jest iz ovog prvo iz plemena, iz logora i plemena, pa onda dalje. Oni pokušavaju, znači, sada beže, za njima kreće potraga do ovih pripadnika plemena i ono što je zanimljivo, naleću na još jednog lika za koga su prvo pomislili da je pripadnik ovog plemena. On kaže da nije, nego on već, iako je tamnoput i crne kože, on je slučajno tu zalutao nekada, ali ga nisu htjeli ubiti ovi zato što imaju istu crnu boju kože. Priča je sljedeća: ovi ljudi su na ovom ostrvu ostali tako što su nekad bili to što su ih trgovci robljem potjerali još iz Afrike. Onda je se dogodila, oni su digli pobunu i uspjeli su da savladaju belce i na taj način su pokušali da nateraju ove mornare da ih vrate za Afriku, ali oni nisu to uspjeli i onda su se nasukali na ovo ostrvo, tako da su tu ovi crnci koji su bili predstavljeni kao roblje, koji su bili namenjeni za roblje, ostali i iz generacije i generacije su tu čuvali to ostrvo i prenosili s kolena na koleno tradiciju da nijedan belac ne sme da pređe na to ostrvo i da siđe, a da ne bude eliminisan. Tako da su oni tu nastavili tu tradiciju da ih ne bi otkrili i svakoga ko bi došao na ostrvo oni su eliminisali na taj način. Eto, se vratimo na ovu priču. Oni uspevaju da izađu iz ovog logora, beže ka obali, tu ih sustižu pripadnici plemena, ali oni uspevaju da pruže odgovarajući otpor. Dolazi do još jednog sukoba tu pri kraju. Naravno, tu je senator Nolan koji je kao svaki zlikovac ili loš lik, mora na kraju da pogine. On gine tako što sam izvrši samoubistvo, a recimo nego poručnik Fox, koji je isto imao svoga greha jer nije oslobodio Zagora i Čika na vrijeme, on uspjeva da preživi i ovom okršaju ga čak spašava jedan od zatvorenika na koji on ranije imao pik, tako da on ga čak sudbinski spašava u tom smislu i priča se završava tako što uspevaju da se ukrcaju na brod i što stvari ležu na svoje mjesto, a poručnik Fox će reći neku lepu reč za ove zatvorenike koji su tako učestvovali u ovoj posljednjoj bitci.
Eto, to je to ukratko Zagor, odabrane priče, pa kome se svidi, otprilike neka prosječna epizoda. Eto, toliko za ovaj put.